انظر حتى تفهم سنن الله. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. салом ва раҳмати Аллоҳ бар шумо бод. хуш омадед ба барномаи ман ки ба масоили ақоид барои насли озодихоҳ бахшида шудааст. бисёр аз бародарон хоҳиш карданд ки дар бораи ин мавзӯъ лексияҳои силсилавӣ таҳия намоям. қаблан бештар ба мафҳумҳои аслии ақидаи исломӣ таваҷҷӯҳ мекардам ки дар силсилаи лексияҳои қабосатун қуръония баён шуда буданд. бо мурури замон дарк кардам ки зарурати баррасии дубораи баъзе масъалаҳои ақида вуҷуд дорад. пас аз ин ба ҷанбаҳои фиқҳии мавзӯи ҷиҳод, инчунин ба мавзӯъҳои ба некӣ фармудан ва аз бадӣ боздоштан, дӯстдорӣ ва бадбинӣ хоҳем пардохт. биёед аз ақидаи исломӣ оғоз кунем ки асоси тағйироти дилхоҳ мебошад. барои тағйири тафаккур ва тарбияи шахсияти исломӣ муаррифии дурусти ақида зарур аст. ду лексияи аввал ба муқаддима бахшида мешаванд. ман тасмим гирифтам ки то равшан кардани ду нуқтаи муҳим ба муҳокимаи масъалаҳои асосии ақида нагузарам. танҳо пас аз ин бо таваккул ба Аллоҳ ба таҳлили мафҳумҳои шурӯъ хоҳем кард ки асоси тарбияи саҳобагонро ташкил доданд. бо дарки дуруст ва интиқоли ин мафҳумҳо метавонем насли пайрави саҳобагонро тарбия намоем ки омодаи идомаи рисолати онҳо хоҳанд шуд. аввалин қадами мо дарк кардани он аст ки ақидаи исломӣ содда, равшан ва амиқ таъсирбахш мебошад. консепсияҳои он ғайриоддӣ буда ҳатман таъсири амиқ мегузаронад. агар чизе дар ақида бароятон нофаҳмо бошад, бидонед ки он ба ақидаи ҳақиқии исломӣ иртибот надорад. ақида фаҳмо ва таъсирбахш аст, зеро ҳадафи он тағйири куллии инсон мебошад, тавре ки дар зиндагии саҳобагон дида мешуд. агар ақидаро омӯхта бошед, аммо он ба шумо таъсири амиқ нагузоштааст, пас ё онро дуруст дарк накардед, ё умуман ақидаи ҳақиқии исломиро намеомӯзед. шояд вақти худро барои омӯзиши афкори мутакаллимон, фалсафа ё мафҳумҳои шубҳанок сарф мекунед ки баъзе иштибоҳан ба илми ақида нисбат медиҳанд. аллоҳ ҳидояташон кунад. чуноне ки гуфтам, ақидаи исломӣ чунон содда ва равшан аст ки расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам онро ба осонӣ ба ҳар араб мерасонед. ҳатто бодиянишинони оддӣ бо шунидани калимаи ла илаҳаиллаллоҳ дарҳол мефаҳмиданд ки эшон аз онҳо чӣ мехоҳанд. ҳеҷ кас аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам нахост ки маънои онро шарҳ диҳанд. ҳама ба осонӣ онро дарк мекарданд. масалан, рӯзи як бодиянишини солхӯрда ва бо эҳтиром ба назди расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам омад, то миёни эшон ва Қурайш оштӣ созад. вай шунида буд ки дар Макка миёни набираи Абдулмутталиб ва қабилааш низо ба вуҷуд омадааст. чун Абдулмутталиб миёни арабҳо эҳтироми хос дошт, ин мард тасмим гирифт шахсан барои ҳалли муноқиша дахолат кунад. мӯйсафед ба Макка расид ва дарҳол ба назди расули худо саллаллоҳу алайҳи васалам рафт ва гуфт: эй писари бародарам, чаро ту ба амаконат мушкилӣ эҷод мекунӣ? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба ӯ посух дод: қасам ба Аллоҳ, ба онҳо ҳеҷ мушкиле намерасонам. ман аз онҳо хоҳиш кардам ки як ҷумлае бигӯянд. агар гӯянд, арабҳо ва ғайри арабҳо аз онҳо пайравӣ хоҳанд кард. ӯ пурсид: танҳо як ҷумла? мӯйсафед дар ҳайрат монд ва пурсид: оё тамоми мушкилот дар як ҷумла аст? ман кафолат медиҳам ки онҳо ин ҷумларо мегӯянд. ин калима аз чӣ иборат аст? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам посух дод: мехоҳам ки онҳо ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадун расулуллоҳ бигӯянд. акнун андеша кунед, оё ин муколамаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бо он пирамардро метавон баҳси тӯлонии илмӣ номид? на, онҳо танҳо чанд ҷумла бо ҳам гуфту шунид карданд. касе барои онҳо шарҳу тавзеҳ надод, касе рисолаҳои раддия нанавишт. пирамард дарҳол моҳияти тавҳидро дарк намуда бе саволҳои иловагӣ ҷавоб дод: эй писари бародарам, ман қудрати гуфтани ин ҷумларо надорам. қайд кунед ки ӯ фавран ва бидуни шарҳ изҳор дошт: эй писари бародарам, ин ҷумла ҳокимонро метарсонад. дар ривояти дигар омадааст: ин ҷумла ба подшоҳон нохуш аст. ҳамин ҳолат бо Абу Толиб, амаки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам низ рӯй дод. вақте ӯ мехост пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро бо Қурайш оштӣ намояд, аз ӯ пурсиданд: эй Абу Толиб, ҷиянат аз мо чӣ мехоҳад? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: эй амакам, ман мехоҳам ки онҳо танҳо як ҷумла бигӯянд. абу ҷаҳл аз гумонҳои худ шод шуда гуфт: танҳо як ҷумла? ба падарат қасам, ман омодаам 10 ҷумла бигӯям. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: бигӯ ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммадун расулуллоҳ. абу ҷаҳл изҳор намуд: на,
هیچ یک از قریش این جمله را قبول نکرد، زیرا آنها معنای اصلی آن را خوب درک می‌کردند و نمی‌خواستند آن را پذیرند. این دو مثال نشان می‌دهند که در آن زمان عقیده اسلامی تا چه اندازه روشن و فهما بود. در عصرهای اول اسلام کسی در موضوعهای عقیده بحث‌های طولانی نمی‌کرد و رساله‌های توضیحاتی نوشته نمی‌شدند. بعضاً سوال‌ها و بحث‌های خرد پیش می‌آمدند، اما آنها زود و به مشکلی حل می‌شدند. مثلا وقتی که عمر ابن خطاب از فرستادن لشکر به شام که گرفتاری وبا بود خودداری کرد، مسئله سرنوشت و تقدیر به میان آمد. صحبت عمر و ابو عبیده ابن جراح همگی چند جمله طول کشید و بدون بحث طولانی حل گردید. عالمان جمع نشدند و رساله‌های بسیار جلد نوشته نشد. یا مثال دیگر، وقتی پسر بچه از ام سلمه مادر مومنان پرسید که کلمه استوا چی معنا دارد، او با یک جمله جواب داد و مسئله حل شد. این حادثه ها نشان می‌دهند که عقیده اسلامی در زمان اول روشن، ساده و دور از بحث‌های مرکب بود. عقیده اسلامی ساده و روشن است که برای فهمیدن آن شرح‌های طولانی لازم نیست. لکسیه‌های مفصل و توضیحات زیادی که امروز می‌بینیم نتیجه دوری برخی از مسلمانان از منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب ایشان میباشند. در اصل عقیده اسلامی به شرح زیاد نیاز ندارد. الله ماهیت آن را در آیات‌های محکم برای همه روشن بیان کرده است. خرد و کلان، خردمند و ساده، عرب و غیر عرب. الله اسلام را برای تمام بشریت نازل کرده است و آن برای همه باید فهما و دسترس باشد. الله با رحمت خود عقیده اسلام را چنان روشن کرده است که هر کس میتواند آن را درک کند. اولین نسل‌های سلف صالح درباره عقیده شرحی درازی نگذاشتند. این واقعیت تاریخی پاسخی روشن به هر کسی است که دعوای پیروی از آنها میکند. در اصل تمام مذهب‌های امروزه در عقیده خلاف منهج اصلی سلف صالح هستند، هرچند طرفدارانشان برعکس ادعا نمایند. چرا این طور شد؟ از سنه دوم هجری فتنه‌گران به محیط فکری اسلامی وارد شده آن را تحریف کردند. در زمان امویان با گسترش اسلام امت با قوم‌های گوناگون دارای فرهنگ، فلسفه و علم منطقی خود روبرو شد. این خلق‌ها گروه‌های ایدئولوژی و سیاسی تشکیل داده به عقیده اسلامی تأثیر گذاشتند. برای مثال برخی کوشش کردند که علم حدیث را از بین برند. بافتن حدیث‌های بر دروغ و علاوه کردن نام‌های نامعلوم از اسلوب آنها بود. اما عالمان بزرگ از جمله شعبه ابن حجاج، امام مالک، امام احمد، محمد ابن سیرین، ابو علی مدینی و دیگران مقابل این تحریف‌ها برآمدند. محض با تلاش‌های آنها و محدثان برجسته چون امام بخاری، مسلم و ترمذی علم حدیث حفظ و دفاع کرده شد. دشمنان اسلام کوشش کردند که شعرهای دوره جاهلیت را تحریف کنند تا با این زبان عربی را تغییر داده به اسلام ضرر رسانند. آنها شعرهای ساخته ایجاد و شعرهای اصل را تحریف می‌کردند. برای مقابله با این تحریف‌ها امام سیبویه در کتاب مشهور خود الکتاب قالب‌های اصلی شعرهای پیش از اسلام را حفظ نمود و تاکید کرد که هر شعری خلاف این قالب‌ها قلبکی است. او با گروه‌های از کوفه از جمله حماد رویه که به تحریف شعر مشغول بودند بحث می‌کرد. 4 گروه در کوفه شعرهای ساخته ایجاد و همچون میراث جاهلیت نشر می‌کردند و این دلیل روشن است که دشمنان قرآن، حدیث و شعر را برای تحریف بسا خوب آموخته بودند. کار به تحریف تاریخ اسلام و زندگی نامه صحابه ها کشیده شد. آنها واقعه ها را با منفعت خود معنیداد می‌کردند. امروز ما از این تحریف ها رنج می‌بریم. مثلا فتنه‌ای که بین علی و معاویه رخ داده بود از طرف منفعت جویان تحریف شده است. تاریخ اسلام تا حال انتظار پاکسازی و تحقیق عمیق میباشد. البته افرادی بودند که کوشش میکردند عقیده اسلام را تحریف کنند. آنها در علم‌های فلسفه، منطق و الهیات تجربه کافی داشتند، ساحه‌هایی که برای عرب‌ها در آن زمان ناشناس بود. این فیلسوفان اندیشه‌های خود را به مسلمان‌ها پیشنهاد کردند، اما علمای اسلامی به آنها جوابی سزاوار دادند. آنها با ردیه‌های ساده و روی راست ساختکاری‌ها را رد کرده حقیقت اسلام را حمایت نمودند. عالمان سرحدها را روشن نموده فرق بین عقیده حقیقی اسلام و اندیشه‌های فیلسوفان را نشان دادند. در صف پیش این مبارزه علمای بزرگ مثل امام مالک، ابو حنیفه و احمد ابن حنبل قرار داشتند. با شرافت استواری این عالمان عقیده اسلامی به غلط باقی ماند و از تحریف‌ها محافظت شد.
бояд дарк кард ки бар зидди ислом фалсафа ва илоҳиёте баромаданд ки таърихи ҳазорсола доштанд. бо вуҷуди ин мусулмонон вазифадор нестанд ки ба ҳар як савол ё фикри фаръӣ посух диҳанд. вазифаи асосии мо ҳифзи ақида ва нигоҳ доштани покии он аст, тавре ки аз паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба мо расидааст. мо бояд далелҳои содда ва равшан пешниҳод намоем, на ин ки ба натоиҷи мухолифон такя кунем. лозим нест ки ба ҳар ҷузъиёти сохторҳои фалсафӣ ва илоҳиётии онҳо таваққуф кунем ё бо мантиқи онҳо баҳс намоем. имомони аввалин инро хуб дарк карда ба осонӣ ба ҳамлаҳо ҷавоб медоданд. онҳо ҳатто қоидаҳои махсусиро барои баҳсҳо муайян карданд. яке аз ин қоидаҳо чунин аст: ҳар касе ки кӯшиш кунад ақидаро таҳриф намояд ва онро ба омӯзиши муташобиҳот ё мавзӯъҳои фалсафӣ кашонад, дарҳол эътибори худро аз даст медиҳад, бояд хомӯш карда шавад ва аз ҷомеа дур карда шавад. ин қоида нишон медиҳад ки илм дар бораи ақида наметавонад ба илоҳиёт ва фалсафа табдил дода шавад, тавре ки яҳудиён, насрониён ва дигарон кардаанд. ҳамаи шумо мавқеи имом моликро дар бораи калимаи истиво хуб медонед. вақте шахсе аз ӯ маънои онро пурсид, ӯ бо ҷавоби кӯтоҳ ва равшан посух дод, то баҳси нолозим пешгирӣ шавад. маънои истиво маълум аст, чӣ гунагии он номаълум. пурсидан дар бораи он бидъат аст ва касе ки ин саволро медиҳад гумроҳ аст. бо ҳамин посух имом молик таъкид кард ки саҳобаҳо чунин саволҳо намедоданд ва мусулмонон низ набояд ин корро кунанд. ӯ равшан кард ки оятҳои дорои ибораҳои муташобеҳ норавшананд ва кӯшиши фаҳмидани онҳо лозим нест. бо ин мавқеи устувор имом молик баҳсро қатъ намуда, ақидаро аз мунозираҳои беасос ҳифз кард. имом молик ҳеҷ гоҳ барои ҳимояи ақида ба хондани китобҳои серҷилдаи илоҳиётӣ ё рисолаҳои дароз шурӯъ накардааст. усули ӯ содда ва равшан буд. абу ҳанифа низ ҳамин равишро пеш гирифта буд. вақте ки аз ӯ дар бораи ибораҳои норавшани Қуръон ба мисли истиво, даст, чашм, рӯй ва дигарҳо суол карданд, ӯ чунин посух дод: агар дар ҷавоб ба ин мавзӯъҳо иштибоҳ кунӣ, ҳадди ақал кофир мешавӣ. ӯ афзуд: оё мехоҳед маро водор кунед ки дар чунин масъалаҳо баҳс кунам? агар иштибоҳ намоям, имонамро ба хатар меандозам. ман аз ин баҳсҳо дурӣ меҷӯям, зеро ояндаи худро ҳамчун мусалмон азиз медонам. абу ҳанифа таъкид мекард ки шогирдонаш аз чунин баҳсҳо худдорӣ кунанд, зеро онҳо метавонанд сабаби гумроҳӣ ва ҳатто куфр шаванд. чунин баҳсҳо на илмӣ ҳастанд ва на суҳбат дар бораи ақида. ин танҳо омӯзиши матнҳои норавшан мебошад. аллоҳ дар Қуръон ба таври қатъӣ манъ кардааст ки одамон ба чунин матнҳо такя кунанд. касоне ки дар дилҳояшон каҷӣ аст, барои талаби фитна ва таъвил онро пайравӣ мекунанд, дар ҳоле ки таъвили онро ҷуз Аллоҳ касе намедонад. ин оят нишон медиҳад ки пайравӣ аз оятҳои норавшан метавонад ба гумроҳӣ ва ихтилоф оварда расонад. аз ҳамин сабаб уламои ислом баҳсро бар асоси муташобиҳот манъ мекарданд. ҳамин тариқ ту ҳамчун мусалмон вазифадор нестӣ ки осори файласуфон ва мутакаллимонро омӯзӣ, то ба саволҳои онҳо ҷавоб диҳӣ. аз ту танҳо фаҳмиши содда ва равшани ақида талаб карда мешавад, то онро бо ҳамон соддагӣ ба дигарон расонӣ. вақте ки назди имом аҳмад ибни ҳамбал омада дар бораи ояти истиво суол карданд, ӯ чунин ҷавоб дод: тафсири он дар хониши он аст. ӯ дигар чизе наафзуд ва бо ин ба баҳс нуқта гузошт. бо ин равиш имом аҳмад нишон дод ки дар масъалаҳои ақида ворид шудан ба баҳсҳои печида лозим нест, балки соддагӣ ва равшаниро нигоҳ доштан муҳим аст. уламои аввал кӯшиш мекарданд ки баҳсҳои беҳуда ва мавзӯъҳои аз доираи фаҳмиши инсон берунро пешгирӣ намоянд. онҳо иҷозат намедоданд ки фалсафа ва мантиқ ба ақидаи ислом ворид шуда, онро ба илоҳиёт табдил диҳад. мутаассифона баъзе мазҳабҳо дар оянда ин хатро убур карданд ва ба фалсафаи печида дода шуданд, ки ақидаро ба каломи мураккаб табдил дод. манҳаҷи салаф дар масъалаи ақида то замони устувор буд ки олимони чун Восил ибни Ато, Талқ ибни Ҳабиб ва Абдуллоҳ ибни Куллаб аз он дур шуданд. онҳо бо нияти нек мехостанд исломро ҳимоя кунанд, аммо бо қабул кардани усулҳои фалсафӣ ва мантиқӣ аз роҳи салаф хориҷ шуданд. салафҳо баҳсҳои беҳударо рад карда ба эътиқоди содда ва равшан пойбанд буданд, аммо ин олимон хато карда ба баҳс бо фалсафа рӯ оварданд. дар натиҷа ихтилофҳо ба вуҷуд омаданд ва гурӯҳҳои хавориҷ, муътазила, мурҷиён ва дигарон зуҳур карданд, ки сабаби ихтилофи уммат шуданд. дар оянда гурӯҳҳои ба вуҷуд омаданд, ки имрӯз бо номи аҳли суннат шинохта мешаванд, ба мисли ашъариён, матуридиён ва он чи ҳамчун манҳаҷи ҳамбалиён маъруф аст.
مهم است فهمیم که منهج حنبلیان نه از جانب خود امام احمد ابن حنبل بلکه بدتر از طرف ابوبکر محمد ابن حافظ ابو داود سیجستانی اساس یافته است. امروز اکثر آنهایی که خود را پیروی حنبلیان مینامند در اصل به منهج او تعلق دارند، نه به تعلیمات اصلی امام احمد. قسم کمی حنبلیان معاصر هنوز به مذهب اصلی امام احمد پایبندند، در حالی که اکثریت به روش سیجستانی پیروی میکنند. وقتی که سیجستانی فعالیت خود را در عراق آغاز کرد، یکی از اولین کارهایش تکفیر امام طبری بود که این فرقیت‌های روشی او را نشان می‌دهد. این نقطه مهم است تا تاریخ حقیقی منهج حنبلیان و فرقیت بین تعلیمات امام احمد و پیروان بعدینش درست درک کرده شود. امروز اکثر آنهایی که خود را پیروی مذهب حنبلی مینامند در اصل به منهج ابوبکر سیجستانی پیروی میکنند، نه به تعلیمات خود امام احمد. امام احمد پیروی منهج سلف بود و سخنان او روشن و ساده اند. با گذشت عصرها امت اسلامی با مشکلات جدی روبرو شد. اصلاح کردن خطاهای مذهبها در عقیده مشکل‌تر از مقابله با تهدیدهای اصلی گردید. در گذشته آتش پرستان و فیلسوفان با استفاده از منطق و فلسفه می‌خواستند به عقیده اسلامی شبهه اندازند. در چنین شرایط روشنی عقیده از بین می‌رود. طالب علمان اسلامی اکثر وقت در فرق کردن مسئله‌های اصلی عقیده و مسئله‌های نوپیدا دشواری می‌کشند. در نتیجه علم درباره عقیده که باید شخصیت مسلمان سالم را شکل دهد به بحث‌های بی‌آخر تبدیل یافته است. این بحث‌ها نه تنها بی‌فایده‌اند، بلکه توجه را از مسئله‌های اساسی دور کرده باعث پراکندگی و ضعیفی امت می‌شوند. شما خود شاهد این حالت هستید. آنهایی که خود را عالمان عقیده مینامند به امت در حل مشکلات امروزه چی کمکی کردند؟ جواب روشن است: هیچ چیز. چندین هزار نفر را آنها با اصول خود تربیت کردند، ولی نتیجه چی شد؟ نه قهرمان، نه مجاهدان، نه شخصانی با تفکر دولتی و نه مبارزان با ظلم. آنها نتوانستند نسلی را تربیت کنند که به صحابه ها و نسل اول مانند باشند. این نشان می‌دهد که راه آنها جوابگوی نیازهای امت نیست و با اصول اصیل اسلامی مطابقت نمی‌کند. من می‌خواهم به واسطه به منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم در تعلیم عقیده گذارم، اما با سبب اختلافات زیاده تصمیم گرفتم که از توضیح سادگی و روشنی عقیده اسلامی آغاز نمایم. هدف من نشان دادن تأثیر بخشی عقیده است، اگر آن درست و با شیوه مناسب پیشنهاد گردد. از شما تماشابینان گرامی خواهش میکنم که صبر کنید و دومین نوار این سلسله را نیز با دقت تماشا نمایید. بعد از آن ان شاء الله ما با آموزش مفاهیم عقیده اسلامی میگذاریم که انسان را از ریشه تغییر داده ما را برای مبارزه بزرگ با دشمنان آماده میسازد. با این برنامه امروزه به انجام میرسد. من کوشش میکنم که نوار نوبتی را هر هفته نشر کنم. همچنین امکان برقرار کردن رابطه دو جانبه با شما موجود است. در آینده متن لکسیه ها را با شرح های بیشتر برای خواهشمندان آماده خواهم کرد. أراد أن يستزيد إن شاء الله. بارك الله فيكم على أمل اللقاء بكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.